i ga razvijajte dalje. U emisijama Sve boje života predstavljali smo vam različite sportove. Neki su bili vrlo egzotični, neki prilično interesantni i preporučivali smo vam da se njima bavite. Danas govorimo o sportu, ali povod je sportiskinje. Kriket se u Srbiji igra od 2007. godine. Iako je ovaj sport sve popularniji kod nas, retke su devojke koje ga treniraju. Magdalena Nikolić je studentkinja medicine i jedina devojka koja se trenutno u Srbiji bavi kriketom. Kriket sam počela da igram pre 4 godine u gimnaziji i bili su nam igrači trenutni koji su tada igrali za reprezentaciju na času fizičkog i meni se dopalo i ja sam rešila da probam baš tada da probam da udarim i da bacim lopticu i posle sam počela da idem i na treninge, a tek je posle postalo zanimljivo kada smo izašli na teren. Doživjela sam pravi osjećaj utakmice koji je fenomenalan i zato sam nastavila da se bavim tim sportom. Kriket je sport koji se igra već nekoliko vekova. U svom modernom obliku nastao je u Engleskoj, gde u 18. veku postao nacionalni sport. Sa širenjem Britanske imperije širile su se granice ovog sporta, pa je kriket i danas najpopularniji u bivšim britanskim kolonijama. Australiji, Novom Zelandu, Indiji, Pakistanu, Južnoafričkoj republici, Karipskim ostrvima. Pa kriketom u Srbiji mogu da se bave trenutno osobe koje su zainteresovane, zato što nam potrebno je da se kriket širi i da napravimo jednu zajednicu koja bi pomogla da kriket postane poznat i u Srbiji, i u Beogradu, i u manjim gradovima kao što su Novi Sad, Niš i Vranje. A u jednu utakmicu potrebna je jedna velika zelena površina, u stvari kriket teren, i potrebne su dve ekipe od po 11 igrača. I tada su od jedne ekipe dva udarača na terenu, a druga ekipa je fielding ekipa koja učestvuje u bacanju. Imamo i igrače koji ovde rade, a poreklo sam iz drugih zemalja, tipa iz Engleske, iz Irske, iz Bangladeša, sa Šrilanke, iz Indije i Pakistana. Naša reprezentacija je učestvovala na dosta takmičenja u okolnim zemljama, kao što su Mađarska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Slovenija. Kriket nije olimpijski sport, ali je drugi najmasovniji na svijetu i igra se bukvalno u cijelom svijetu, ali eto u Srbiji je u razvoju.